Shalom, salam amilambi lako kita solanasang. Selamat sitamu mali lan renungan harian Toraya edisi Senin 9 Juni 2025. Makure sumangaki langampung matua belan napak kaboro siapa kamasyanna anna lante melambi totemo na bengki pung matua attu umperasai allo baru allo pak kamasyanna pung matua. Dolo yomai la tapogo tumintu sarata lante allo totemo mai mokomi suluk kusolanasang tarangi syat tananungan tu kadanna pung matua tu diala lamai bungana surana Rasul Paulus lako to Korintus pasal 2 angka misa selako angka 10 misa. Dolo yomai la tabasa syat tananungan tu kadanna pung matua mai mokomi tamas sembayang. Ambek mamase lang kada Tuhan suruga rampokan tukku dio olo malabi imi belanna tontong kiperasai tu pak kaborok mi siapa kamase melako kami tommi mangkamo kami rondong lang kamamarangki angki makdin milik salama lante melambi totemo mintu na to puang ki korean sumanga totemo puang laki basa syakirangi la abiraka laki nanungan tu kadami lamai surak madatumi pasakke kano puang angki makdin perangi melo sya unisan ni la abiraka laki pogau ulan allo katuan tumi pak kamasyan lako kami taumi sya la abiraka puang tontong lamenda disulo sya arang lako kami tommi unnulai mintu katuan tu makdin mibengan kan lako kami ia motetu pas sembayang ki opuang tu kisorong lansangan na anak mi Yesus Kristus ki masambayang amin. Bungana surana Rasul Paulus lako to Korintus pasal 2 angka misa saya lako angka 10 misa kadanna pung matua kakinan ludio mai pung matua susiduka moto tongku saya lako kalemi emintu syulukku tak kurampo umpak pesanan apa na pamanas sapuang matua lako kalemi diona kamalutean makada batu diona kakinan belanna kukana saimo lan penangku kumotek sengakna lamorai ku isan dio kalemi sangadinna dionari Yesus Kristus tumangka diata lanmo kalanggaran sia kamatakuran sia lendu na porondoku usi solangkomi ia tu kadangku sia pengadaranku tangnya diona kada kakinan tolino umpatilao penanna tau sangadinna diona tanda pak tunduanna penanna sia kamatotoranna pung matua kumua daan na umpo marandangan kakinanna tolino sia kapatongananmi sia sangadinna kamatotoranna puang matua ia tu kakinan kipokada duka dio luto sundun kapatongananna apa tangia kakinan telino sia tangia kakinan na pangulunna telino sia la diputai undinna sangadinna umpokadanna kakinanna puang matua tu dirasian sia tang paan tu nalapakmu puang matua tempon dio mai la tapo malabi to mui misa pangulun na telino tai untandai belanna ia kena tandai mi manasa tai na atai tu puang tu oto na mintu kamalabiran sangadinna susi disura na kuah ia tu apa tang napakita mata sia tang narangi patalinga sia tang saina lan penanna tolino ia moto na parandanni puang matua tu ungkamali apa ia tu kita na pasombo puang matua lako kaleta tete dio penanna belanna ia motu pena tu umpo pelalan mintu angge maritik moi anna apa mandalanna puang matua belanna mindara la untandai tulalan bak tenganna tau sangadinna pena inang lan tau ia to denduka mo to tak misa tau untandai tulalan bak tengna puang matua sangadinna penanna puang matua amin. Umpama diongan pena umpakareba kasalamaran budamo kamanarangan lalino sia inang taru budamo
Den tu tahu ian nama doan tu pas sikolanna nasanga mo kumua manarang mo to. Den duka mo tu nakua sila salah sabang mo dipake. Den duka tu umpama diong bang kalena sia buda pa to tu sengakna. Ia te Rasul Paulus ia memisa to na pilih puang matua la kareba kasalamaran lan Yesus Kristus. Ia ke dipelalan itu agan na Rasul Paulus la kaokoran na lan tondok la pas sikolanna sialan duka kombongan tak bang tu sayunna situru pentirona tolino. Ia mo napobunga kada Rasul Paulus kumua tak era kusai lako kalemi lan kamaletean mak kada bak tu kakinan apabelanna diomanna Yesus Kristus tumangka diata moina saading Rasul Paulus kumua langgak mo mataku mo siana parondo mo apabelanna pak tunduanna pena masallo sia kamatotoranna pung matua. Na ia tu kada na parampo Rasulu Paulus ia mo kada me parongko tu di parampo lako to sundun kapatongananna ia to disanga sundun kapatongananna ia mo to umpatongan puang Yesus Kristus mendadi juru selama di sabu to sarani. Maleso mo kumua ia ke umpakareba ki kasalamaran la mempayan tu kamadiongan pena umpo parandangan kamatotoranna pung matua belanna ia tupak kareba kasalamaran tang mempayan lako mui misa pangulunna tolino apa na parandanan puang matua tuto ungkamali kakinan ludio mai puang matua. Ia mola umponoi penanta sia katuanta na la kareba kasalamaran mendadi sabi ulendui mintu pengkaranganna tutona kamasyangki puang matua. Tanya kita tu una pangke tahu apa puang matua ia tu dipangke sia ia tu la mempayan ia mo kamalabiranna. Amin. Ta masembayang. Kita letuku di olo malabi imi puang belan na tontong payan sia kiperasai tupak kaborokmi lantai melambi to temo. Kurre sumanga opuang tu kadami tumak din mangka kirangi sia kinanungan lantai melambi to temo. Mak kurre sumanga akan opuang si soala sang syuluran ki tumak din umperasai papasakke mi ulendui kerangan na umuruna. Kamu opuang la tontong umpasakke sia kipas sambayangan duka tu sang syuluran ki tulan kamalamban matangkale kamu mau puang la maleke ulendui mintu kande sia pedampi sia mintu na tu napogau kisorong mati kalemi opuang tu mintu katuangki pengkaranganki la biraka tu pengkarangan tu diangkaran lantek kombongan kamu opuang la untunduikan angki maadin unang ka meloi angki maadin ungkarang meloi pagari mo kano puang tumintu kasalangki sia sala budangki sia kipatongan puang kamu la tontong umpasakke kan sia urondong kan ulendui te allo katuan tu makdin mibengan lako kami taumi ia mote tu pasambayangan ki puang pak kurian sumangaki tu kisorong diona anak mi Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Pada moto tu renungan harian toraya lante melambi totemo yo mai jemaat laharoi Balikpapan denopa anta pada tutu solanasang urangi kadan napong matua anna puang tontong umpasakke ki lanolai te allo katuan tu napa kamasian puang lako kita solanasang salama sitamu pole lan renungan harian sitaruna puang Yesu tontong umpasakke ki solanasang salama melambi shalom.